Yes, turi live nkaburijo. Mask igwa kuri niyo twaruha no kuruha. Amazed gone. Yes, Mr. Life. Ngamba chimana DM swaga promoter. Agani muganda wanje. Yeo kabaka. Nenshi kawataye gufiye wino kabaka wenyine. Bakabaka kane. Ya byo kweyiya nanye najya twanteka gufira kubundi bakaje da ndiyo ninzora nke bya corona no bimaye. Mwe none itangira corona mu gufira. Mbanye tangira corona kugira ngo atakankwa to umuntu kana we cyako yagwa mungu umutwe. Yatuke kuzasta mangu fya naci amu mwaza haja mundi. Umuto gwogoro bisho. Umuto gwanje goro abinye bakunda kungwata kwa to umuntu atuna matu kafune bikazi kakona nda kwiba abanza yakwata kwa tati yakwagaga. Hati no nana kande ko tansigo bugwire bwawe. Hati Mr. Life abwira bo buzire utwire nukora ki kwiha tukora live aha ubwire bwa bwagenda. Ubwiye bumuzembe twiro mukandi aho ni ndone planning irabeho ndokonde cyo kuriya nanye baby ndi amaraka be ni mbwa kase kwata umusonsanga ntine kinyine tambatambura muzanka mutwe kwakasozi debense kuko kutambura ndanziyo ku renga ati nzamutwe kwakasozi ngumanisika munongembo kugira ngo ibonde sayo ndorubera hagere mbwe ntakagire inzara so mwembe nimba bw'amana gembo n'umuyaga. Hati Mr. Life nyina kubuza kabuza abantu abakugemboga ninga bakukwana batatireho CD no bagambira CD kandebe nangwa abantu abingi bakegagura furasi mbateka music ya furasi baba bakwana nco hano moyisa abakwana batatireho CD ninga shikondo no bahabura cyane ati waza kukora ikintu bwiro bunyine cyo kwano yisiga waza kusanga yaza kubona tatiyo kondo mu muntu waza kusanga abingi bakabya nkoko we namizi minje mukazi tagatunga buruyire abo bana abanza ya mucebe bakorera ngo ayina mizi minje kumana konko muri yo bico ine kwano teko kondo kore uryeje mono yuriya mustari bakana makuri ikintu kajyano yetere mutuma no yerara cyano yaracera konko ko botiro kondo no bofutano orowe no semeri utara kunyanga kwera cyera. Ati Mr. Life kabaka abantu ababasha ba MP babahire miliyoni 200 ngo bagure motoka kandi muri bona bajye mu parliament tarobe na agenda pangise byo mwabire navuga so icyo no kigambaho kirayifa icyo kunaka cyo kuba miliyoni 20 icyo bwana kaba miliyoni 2 miliyoni 2 na kwentine songa bazugure motoka ako ejo niyo chance yayo ko wagiye bakagusinga bwa MP tugitwara ko n'ubwo yawe reka bagure motoka bakize kwa kuzugura bagureze zibonezo za braka yakora bona yize birahora yiguru aciba nagaruka nenca kusaka ruru ayizabigere moto keri yagisereka nanga atinke ibintu byo twantweganya konka bakwe batine songa kwa nzo sente zabo za baba bahire kugira ngo baba miliyoni 2 nawe beyongero bakire batukugira ngo government nayo bagure motoka just nayo batwerire kuko yakuntwe mwati nanenda gura gurega abantu biri mutwari 10 kanyuze kuzirebera miyo no bwo kwampira karunanye mayenda ke wampira karunanye nzo parliament takajya unargebus ina ngure motoka nanye menje vuga ngo eje myaka kisange kinana cyo no mwasinzire niyo inakuwihiremo abagize bawe abinji bakwagira mu comedy kandi bakunda konka abinji bisiba bangeje rero ne bita abwe mberero ine ko wahira kahunga baiza onanga nicha abani chakwa nimba ya mamba sabira nkisara nchicha mane chinkuma nimba sabire sara rangana wabarebe izo nangwe cyawe nankani planning kujya mpaba manywano banje nabanja kabandi yo nateka senta asumi yanje no baiza nkafuna senza nabanja imitwari 10 bakazimba uko yandikize ngayari kanya handikise nanye kandi nitambara naye handisha kanya handiso ba taxi cunje kandi yanendanga mutanye naye handikisa bazinte kandi yaho stamentine cyokora karen tu ati nyenja ntatumati kuko kumsinja message ncha kuzidilitinga biza kujikwato ndeba nete bya covid mabichinke yongo mtwari 15 zaciye akaguruka nako mayiguna gakansi nasubira mobile najya ntitakagaraka naziyayo bazi kwasa azimpe nangwa kampo bwe mtwarebere narebwa abone bwa sente zota kore mwazibonire bazi agende sahejo kabanza naziryo nazico mutwe naziri
gacho busasika bataka wiki kavuga pishiyanye ndukutambura abasirikare bankwata banje n'utwari kumbaheze kujinia matrebuza na banja bampozireo ba mwana na banja rinko wabako kana baiza uze inzu batu y'abasirikare ko bakanta hichi papa cy'imtwari 10 kuza kusasura mu banka banje 10,000 kana na banja kandi imtwari 10 ni 10,000 hata mbanka banye mtwari 10,000 mwe mchimizaza na banya kasigazo sinji verzungu turatiro transportation aba nafte kam transport ama kujya moti enoxia time yanje ati nore yangu government ne kwega ke kwakira mwe tine cy'inyambiro wakurozingire boda kuza kureba abakazi bawe nangwa mpeze kureba mukazi wanje nakiko namureba hati no ebyensaro no utambura konka kizumba meroje ni masika muno kandi utaheka nanga batakuheka kajani nyeheka nahike nareba mukazi wanje nagaruka tukagenda we nkatine cyuwa mutwarire nkanyuma ningaki kasatu manore kwabo jana akagobena ngo bakufuze kaja tine kindagenda cyo kasimwe sende ngani nziyenga tine nabe ni toina mushenga gwagenda kanje na gugu mukazi no wanje kini ari surwari ikana bya moraje nkankoko ukayona nikane bunda kini chire uragira nkoko ningorarebire nkoko orarebire nkoko ekunda kini chire intimidate akikana kwashi nabunda ko nawo nje abategeriza ko kamazuru ikanabunda natandikiraho nayihamirwe babenyine nakwatuma hano nakwaci ukamarebiro binga ukamarenga nkebiro nkabino byonga baiza bimwe abakutureba muzachano ya Mr Life kabaka musubscribing sharing nkore media kandi twatinire imboz kandi mbani njikora nika program nimani kakora na Mr Life nzaguma hosting y'abantu abakwenda hostinga umustyle za comedy kandi tugezeho kubatamburiza ubwo ni Mr Life kabaka kandi ayine channel ye nawe yakukitamburizaho kandi oguni dia Muswaga Net promoter the number 1 promoter from Western Uganda so Mr Life imboga wazigyoso waruganye imboga naziriya kinabe azico busasiko kamwe n'imboga stand kinabe neza tukuzigwa immediate kinabe ningaruka nabwo ne cyirungi mama ngaregwa yemerera gutata narga kuriye imboga kandi Steve nugwendaga kuriye imboga iziko musote ine mukubasa kwemera gwarogi tubukora abantu bukora ututikumanya karebe samiso nakwatoma hana agenda aho agambiro ka warugaho to akari wa kana heza ntukuzigizo bari ngamarebero bino izo bari amendu garuka mwono kano santine kinariya no kuri ako kajya mu tinkare gwanyemera kareze kurebe kinagambira kikaba kiri kitekishi kikakiriye binkunda akwa no muntu waza kwika kusimu umuntu noba atinka DM ino kuba no kuno tukana afana koko mushikino kare gwayemera atije mbweje no no bukuzo mucyaci nabo kuba no ma itinka ba nyindi myaka tuki aro kubori nko mucyaci faza ka yaza kunaka yana kusembeza aka ore atikita kwamba sembera afaza aro kwa na kusembeza akakwata umuhanda akahaba sister ngona baze kusembeza ati ngoze nkaza ko sister o afaza kusembera ni mayine kugenda wa sister ati sanka ka sister karungi ngo kari nka kusembeza abantu atugubanza kwemera ati notiyechora kwa ati wano yachira mugati no garkenyi mabundo mero mugongo akwato kaemera straight akareba ngo wachitamo kugira ngo wa muhechitinuza wona amwe amachitisa kumbe ndugwagwa kwemera mwene jembo ati nya bwenchi konka bafaza na baruvurana bakujwara ikanzu ndingo ati mugando mamu ndana mago yakozire cyo kachipari ati dore ko kuboine kanzu nagwa kwemera kana no mchache na cyakuza bichukunyira ati none naza mabakazi bakokiyo rata ire nkumchache none haiza ke chikazi churunji chikunyira abakampara biza bambara biza nkomwe yo kusimansa mamba ambanyera kandi watfaza ko miss ko ariyo miss artar ko miss wena narebe chimekora muheru mwene yarezo ko dem nana agire kandi yitegira abantu n'abakustamba ku kandi isika arabakoze nebituta none hasta birayigurombuye ngo ako barebaje ati kaba abakusta ibine bituta bana abananga bine tiba ati yari yigurombuye ngo ariyo nabure kigamba ati mweti samman ariyo nabura terisa narte usajya mataka debare kastambe ko ati tokaraga ngo ngareba na yabanza yayinda matkache ko ngati kuno gwahereka guti kina kubana ko ngati yaba inempare mama rero ngo musana yenda kunywa so mwe n'abantu bankore muzakore media kandi tumwe tugana na Mr Life akasete kija wakajya wenka tuwayambaho bahagizi wakajya na polisi ati polisi maya ati government ati no chance ecyanyigize bagunda kunteche papa cyo byangu
imitwaro 10 bakasaba n'inamba ya Yesu ati njye bagambe ndakoreba nabaja nto yarabize sente oba bande yakapapura naza banka nakasosora imitwaro 10 which means kandi nikukunda abayamba ko police gakayatwarezayo box yamba tubona bone somba twata kandi tukaguma muzungu byakusinga man kusinga man abareba ino bagambira ki abwenshi nuba uryumushaka ibirundi minje biri icyaka ncukorera kita abwira bunje kubandi mu kisako twe hara police munonga campaign da corona nicyakwa mu kisako mu kirinje na ndiye muswaga sangamo konkani mbani nyetasa binja to kurira embogo kwasuka nasho kitanda imboga musa imboga nozifuna utamusana nazo kazubira miso rero bizubuzire ari umwana mu mwana wanje bamwita dismati akaja temboga none urazijira twumva wamara kuba serious uri kuzenda tukazifuna atunonda n'imboga nakaboga kamwe nakabura kano maizo beriyo kwano ende imboga saje ro kwano uzenderamo no oftere simno sangetaro wairi wamte waje wate ata ante nandi yako ati nabandi yako ez omuzo job atu wako zimbamba roda echi kandi atachiza kuchika za kwabwire bwa renja ati nango ntegerezo kwezo kwiza ati embwa yaheza kunyemeresa eji ngo ninza kukwezo kwiza ati none reba nitemaine kuba bagume batorebeze mni ngo mutorebeze byana ni ngo mutorebeze akwa nanye naza kujya nani kwenda mbona nako tukujya by the way are cool, rest in peace DJ Alexmatic Pro kandi abambe yari ko bambe ranga mutware je bambe aba DJ kandi ari kushitwasaganye kintu ba DJ barane bakwaho umwe bakamwita ariyo navuga piki bakwiba piki ngo bakamwita Alexmatic then hati yakora togu so ninjangu next time ningo ba comedian kandi hate kujangu nibo uriyo yebembire comedy za western comedy za western niwo zebembire niwo baze kureba ekizubunoreba omuyiguru ranga tayenda mbaka temba kano iyo nonchi no bajya kunguye ukora jo ozunwe oze kwesonga omuyiguru ati noreba ati ranga kugira ngo ba DJ nje bariyo ba DJ ndabacho muyiguru ataranga nana yakira aho kwachi abo kumixinga byo songo bye dino muyiguru bagumwe bakwasa muki ati yorawe ngo muyiguru bene abo ba comedian azize kusesya ranga agoze kumusesya nabari busy we nabari busy ariyo naye songoza abantu kato kwesongoza abantu mutabe nana ba DJ baze kumixinga nanabe songozo si barabahagizi abagize nimba kunda munonga mwe bare kwaja Mr Life kabaka za YouTube channel yanje subscribing searching Mr Life kabaka wagere nkore media subscribing tonje kuba hebonire mukati ntugamba akwe byakona mutsasere tusemerirwe mbera te yangu so mwamwine dia msaga na Mr Life kabaka kandi tushaguma ntubahara ivu kandi neshibozi ntuma ntubaye mbozi wo ine stress nechendera uguna Mr Life kabaka omushijo mubi kando murungi Jabless. By the way ntaka jenzire doctors refer rubare kandi uguna sponsor witu murungi munonga wanda kuraguza bikiyo webare munonga nakasenta ko kuteka mo kunyera niwe nore bati ninyeranye n'amatama kako batari iwe turakwetoro no mukazi wawe ina matama mukazi wanje maka kuraba hariho nabagomba bajya ngwi aina matama mukazi wanje echa matama bo kirekere nanyera gwe sente za doctors zako so nabandi bina bakuburango brand ya man bambe mwaito burango ntubukoraje bakora musima buri kimwe cyo nataro when planning ikintu kizareva mwebare tukunda mutwoburango tubukore Jabless for now.